anar malakan yam kana sin kontin ba jo me ba jelin ki ba lere me ba jelin abana right kitin kon shalat very important message tega jo me shalat Africa Union KC5 group al Africa Union tega jo me chikan lat ka do ba dan je dakma cha de jelun kije akan kon wen yam gwase me mi jira me jidit kan war online TV channel long jen changan yam kiji ko jen wo jinder channel der je support der subscribe ko me tega ler me che bere da shamala shibe kiji kapet en bardan pal pink lieng de ka do ba dan en cheben kije ke ta dan chalat kije ko ti diala kon lat kon ko gwase me katin kon en tuok tin de kur de jenung ka de mal de jenung ba rai wi ka South Sudan awe ne ka rai South Sudan keliu awe ne ka Nuer bane bari por me ban jilinga gwa nywa ka ni ko ken kalam shar balam ja to bi ka comment section ba gwada me te me chalat report shibin gwada me wa AUK Africa Union me chala C5 wa shika nyur ka shika dol shika na dol raikan latkan do badan and then now nyam go jara wi ke South Sudan take a question me shibin kaka and question amo a qui doctor yang machar do ba sha yene je ke chala dare ti jen ke je ka do badan de luin ke je ka jom chalat gwasme ka che brar ne ka thok de ka nit ko na ngaske tala de unene Africa Union C5 foreign minister shikarai ka quick political situation entre wika South Sudan tiasa men bej le rode re wika South Sudan Washington new gwakel ka shiga take discussion anu angu be betu re wika South Sudan ke mu me balat chiga right ke jen the whole political process latke chitke queen quarry chitka ta danan sha first by president chaje yen keje Dr. Ing Machaten chiga right ke kwide kan godati kan key point in corner chikan ka touch ko ngai ke jen wo South Sudan te ka tang wanda kare le ka to goro bare le ka de tuk ko bi mal ba kula ben ka ba kula take credible election ki ba queen kwar ba je kula lat keje no kan ga ko lat kin ti ñu jeno South Sudan ci bone jen ray mala bone jen ray kore men focus di na long kan ji ne konti la C5 ke C5 group Africa Union mi mo ka bon dang di ki wi dang di ci are rale kan wo bi kan ma South Sudan bi kan rale ka ci ka raje long ka ta dana de dakru ma char de jelon ka ja according to report dana shibin ki le dana chalat nywa ka yekel gwasme chala de wo cha request chajalat ke request money o dakre machar de jelun mi cha request chajitobo Africa Union C5 group ke request mo chikene top kam kana ku self kim yadit the president self came yadi to respond ke jo chalat agenda area game take a court chetika agenda matter is now before the court agenda shi dunda wo take a court ne da kono loka Dr. Machar and do ring Machar ba jelun agenda shi han jada tetkada agenda any decision milu ne Dr. Machar ki malat ke kwi Dr. Machar ka do badan de lu ni je ajana shi han netin kon let ka kwide akane ka netin kon to loka Dr. Machar gwa loko nana tetin ajana mani shena they decide alahan ekwen president self care na mo shi lada jan lada mo a quick justice system ajanetin kon ba Dr. Machar ba jelun kangane kanetin kon lat kaluk ray wike juba tin loka Dr. Machar raytijen amiti ramin mo de Dr. Machar de jelun ajan be been through that legal process ajan chena be decide personally ko an president ki an kwar so much it kana me
micha alat gwada dana china chig nyurten C5 group kesel kim yadit ban ngode can full information malarode can nebrar but credible information beka within gwada dana cha sharaji me cha jalaten you know question di jene men chine ri wan chigiti keje ko cha da kuma cha chala do de jalun ke che kire che je rejak jene ri kono ba jalun ke neten kontin la jingoni but tinyo nene en kan jingon to ba ka ba kan de kan yat ano de kan look murung ka kam karan chonde de kan lat en kuin kwar malat ke de te ka ferry sorry en ta danen na maloka dakma char ke je kan ji kware ti jen betega ferry she ojen a political motivated case ko ngai kon diale maloka dakma char wike juba kui kore dana ci to ka nasir balke dakma char no jen te kana jen te kan Nuer wai army mo ke jen ku yere am ku ja ku payone eno yen angum jak yen Nuer wai army kan yin ke de nya sas pdf abikan which de ni bikan da ke do de nya yen do bran yen kan dakma char na ko mi shi kana mo jen kwala no jen political motivated ko ne ko la ngwan nuore tiken ka tadien ken ka community militia telekatet kamla siyasa jen ko dakma char kan ji kwal ko na gorno de kan na de kan ge ba kwet kan nasir men me chite ko to ko kor so en ko da me muluk dakma char kan ne ti motela ne self ke me yadi na meni en special code lar kan special code wachi jen code de dakma char de je lukten de look a michel ka hybrid code mo de ne ti ngwande gritin de pon self ke me yadi bo de je lukten ko shedia kan wenkin kanetin kona cha kwanya selbi kim yadi e loka dakam cha de tinon de ne ko kent la observer de gretin ke witness ne ke international community de mna le role de kan gwich so selbi kim yadi jen yen dakam cha jen quality ke jemone a C5 group no jin lon doctor ma cha dino cha wala jen wodi e bi lo nyetin konti la jemone ne te kontin loka jakata jen be decide justice system mireng machara gwandura ke che gwandura ban ngai ke je C5 group ki Africa Union group an cha kwan mi chala C5 ano man latke self ke mi yadit wajen a politic ko dwalle ka wona ka kuin kwara ko dongde dag machar dera win mi cha kuin kwara cha jala jena na cha gwit ko medan me cha mal cha jatan mal cha tan en dakama char kan yen kir point dien de mal de jaat wana en stem me cha ngaje no che dakama char che yen en sab kem yadi chwo we ko be de ale konte cha agree to quit transitional government ba ko we na ka power sharing ano show men show population census show jager tako ba pengnat ba ja kwen ba pengnat ba ngach show permanent constitution show nyoko mo wo de ba jo lat ko kor ka mi cha kuin kwar cha jala te di alen kono de election de jakula guide ki de election de jakula nyodo de na wenene so mi chite na mejen kwala jogo no jina mu go jeno bi malbe ben re wika so Sudan mi dar mi char mi deluñ so jenta dan le roden tam so mi chite na mo kore de abana jogo jeno ahum loksal ke mi yadi de no dar dar mi char dar jolin kijam adwale ko na me politically motivated miti milat ke self ke mi yadi ke kwi me dan chito ke jen 2025 me nyin ngene nuori kene de nya sas fidia la de ni ken self ke mi yadit miti ke gel mi chalat da la mi chal ke cease fire violation ko te ne te gwe ke malten te chal ke city sam so cha de nan kring ma char karwada kule la ne de shop kedi ka kuma sas fidia te cha mal cha violate manyam chicken power sharing can violate chicken moving of forces chicken violate ko chicken de ni kana nang la kana nang from this place ba nang ka place dodian na mo ka chala do mitte mo gorga no ba mu be de jongu ba di nang kel
you point self ke me yadit che unification of force e dan e lat ke ku ko de ne dial de ka par de deploy everywhere to change la necessary unified force che mu yet che mu den che point base ni ken ke containment science ko tingi ke tin che destroy kan dia what remain tell me shale mal the no C5 group ken kana mat che dong de self ke me yadi dara mal dara jana wa self ke me yadi che wieling so jen mu kulete ko de tell me shal ke tell me shal ke mal rewi ka so Sudan Michel first vice president Dr. Machache Jabulun ngai ke je gwan odi tell me shal ke mal rewi ka so Sudan yen kwala lanka jamona right now they can gujano self ke me yadi take power self ke me yadi tell power miteja even within his own party right now right corner take internal division to pinya mo ko kirche dong la kwela ja tobe be kam nyaare ke be kam ramado diena mo but take ne ten wena mo tibit te lepe no mu bo mo me bisel pa ke me yadi me be me gone abnetin kon tin la GSPLM tete tin wal mu we ka tagrar ja tok no korba tok within na mo mele roda jen ne yen medan yan ke wudu shel ke me Dr. Benjamin Bolmel and you know ajen yan ke mo akol ko kuch ajen yan ke jang ko kenone self ke me yadit ko chagu jino jen goro bo dor belel betu chuman wer content rejamo we na ka taban de ngaine neten kontin gin ke bitke there will be a time ka konin tin be and wo betegete bare lat ko mo self ke me yadit we temutu okaje what will happen the South Sudan board nyoko mukoro da ko ba gujino bara dien ba kwan mobile la interim chairman ki interim president ka kui sab ke yadin mite miche to kaje kwa jwe kwangu chet ka nyaade jaram dana weekend yale what do you think will happen no sab ke yadin we nyaade miche te ka mo manawal we je kwanya la kwar what will happen a cha kwanya je through national election ne yen madana beto so kuje mo SPLM mayu lat ke je longa ne diara no akan bi South Sudan bi sevene mete ke me balare wi ka South Sudan me bela me gwa e kume SPLM ayo ki SPLM ayo so kuje mo through Dr. Machar wajen bi malbe ben ke jamane and this injustice system dan lat ke tema ke kwide lu lo ka jamo ngai ke gwan wo ne me ano ari ni jen ka self ke me yadit ko me dan me shi kor me to ke 2013 ano chu self ke me yadit sho ngodba la ramu mo gwante da kren mo char tianen 2013 be ge 2015 be ge 2018 all this agreement e konte lat ken ode ngwande ka go chikir shegor kire go ramu mo week mutel power mutel wang jaram dan bo kwany no bela ran kwara jem ne ni tam right now kane dia le ko ne chite ka dak machar no shika we ka nga chi we ka kir ka these are the people take ku internal division le create ka ku mespelayo ko ku mespelayo tene de gorje no de je yar ka de destroyed dindo foundation ku mespelayo e dak reng machar so ku je mom mutel mi chi kon tuong ni ka dak machar chu ku me shebije ko de ne de ko ken tegetin te ba movement ba je carry on so kuje mo reng machar kwa di mano de jelu ni winmon ko ngaka je gwano mo kirwe kan she buluny ngaka manana buto rewi ka South Sudan ngai kon muto ke Eastern Equatoria Western Equatoria right now ko chiwo to bunto ngwante tin chi SPLA yo korwa de chanka je ko you know ko SPLA yo agenda main political movement jen kwala gor jeno de kon destroy de ken bon tiene content en wana mo de kul nyo destroy ko kore self ke mi yadin kwala jonga no ne me chero da bulong ko wodi we dunia ndiala we are ka negotiation we are ka watch la da mar kun kam kun and then we are do bongo abia South Sudan we are right ke je bia chuje man tar ke lung jene tar no di national election alat ke je la mi per na rodien bi ne ko la citizen bi kana should decide no South Sudan bo we ka do bedien na me ajan report ana gorde yana link an kajan gwasama ana bana nyoje kana the report biya ta kamal bye bye